Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavjetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. I prva vežba Kosmoa. To, brate. Ti vaše lepeze koje tehnike. Find the minion. Možeš, ajde. Možeš, ajde. Ajde. Možeš. Skupi snagu sad, mamu im jebem, ajde. Ajde. Bravo.